MeghalayaPost.news. Ryngkat ki umat ke Sngewsih berkerja benut halau rejeng kelatno Myntri Rangbah Barim ke Jylla Salseng Simarang belaklatno haga country utrik nailar arjar sau hasibil hospital tura nakaliang gaying kesem kilo kejor bat kumjuru nakaliang ke sarkar Jylla minta kasih kilalek Burom ban pendep nak benta ban tep don Burom ya kemet badang sa jungne unung ilam ke Jylla. Ya kajing lek Burom ya kemet bedang sa jungu la pelong hari sebel para mini stadium Myntri Rangbah ke Jylla Meghalaya konrat kesengma ulalit ban simenta kum kajing solem halor kene kajing dukno yaune unong ilam opalano senyang sipun ban kentiu ya ke Jylla Meghalaya. Hagani kesengi la lek Burom ru dak kajing kesem ki paitba bat ke sarkar Jylla haga bagi pulit ke Jylla kila ai ke salut ban lek Burom ya kemet badang sa jungu kata syua ban lek tep don Burom ya u ha ulum jing tep jongka gajing para kabadon hari sebel para nots gorohil hagani kesengi nalor kajing don Ryngkat Myntri Rangbah ke Jylla u konrat ke sangma balpen pau ya kajing sulem bandukno yaune urangba nongilam ke Jylla giwe balai don lang ki kentum ya MP ketura usaleng sangma ki MLA narilum segaro Ryngkat ki he ki hany ki balalek Burom khadu ya kemet badang sa jungu kum Myntri Rangbah Barim jong ke Jylla Meghalaya. To his role as the head of the government in our state, Sri Marak's journey has been truly inspirational. A stalwart of Meghalaya with deep roots in Vesubelpara, Sri Marak made a significant impact on the state's political history through his extensive contributions as a legislature, minister holding important portfolios, chairman of the State Planning Board, and most notably as Chief Minister from February 1993 to March 1998.
MeghalayaPost.news